Sanibonani babukeli bomkhanya kude TV. Unqoba mbambo lo okhulumayo. Guys, ngiyacela manje umoya omuhle ukuthi ni-subscribe niphinde ni-like on ama video ethu. Topic engikhuluma ngayo manje guys, ejele uyakwenzeka ukuthi uba naleyo privilege ukuthi okay uyaphuma uyahamba esikoleni uyasebenza ucleaners and exceptionally kunezinto ezahlukene ukuthi endle ohlala kuyona udayiswa ama drugs, you understand? So njengoba kudayiswa ama drugs ubungozi nezinto ezike zenzeke uthi uyasiza kanti wena usuyifaka enkingeni kodwa awazi. Lento ibizwa ngebhomu ke nje. Kuthiwa ushawa ngebhomu. Ngalendlela yokuthi umuntu uzoyibuza ukuthi ngichaza ukuthini. Yazi kwenzeka ukuthi ubizwa umuntu omthembayo. Odla ngisho ukudla naye, mhlawumbe nikwazi ukusharisha ngisho ukudla naye. Akubize akuphathise into ecela unginikele usibani bani lento. You understand? Angithi uyamthemba uzoyithatha leyo. Uhambe uthi uhamba along the way mhlawumbe ngebhadi noma ngenhlanhla usesha banjwe awazi kunama drugs phakathi ungakonayo kodwa lokho ziningi indlela ofanele ujele uqaphele as much noma bekuthiwa umuntu umthemba kangakanani. Yawoma umuntu uhamba isikole noma ngabe yini ugcina ukuthiwa transport. Mina ngoba nje mina sengabizwa ngithiwa ngiya transport ejele kwabiza ukuthi fanele ngishawe ngama draft ngishone le nale nale. You understand? Understand? Because mina angibengi active angithi active khona lesikhathi sokwafika ukuthi fanele ku register ama ID ejele angathi ngizokuzovota. I was active kukhona ne support group elokhunjanana ethu khuluma ndoda. Understand? So bengihamba ngehla ngenyuka yabona se mekukhona i-event efanele ngibe khona lapha. Understand? So ngaleyo ndlela uthothi ngizwana nabantu kodwa in between them mase bexabene. You understand? Abanqeni ukupendana kube ngipendane ngami. Wenza mina mbethu ejele bengi active ngale ndlela ukuthi okay bengise kitchen but ekitchen ama activities akhona. It's only about ukuthi sipheke ukudla kwejele but ema sectionini kwenziwa izinto eziningi and umuntu ade nginaye kwi support group okuthiwa usibuna no lo obo i-founder elokhunjanana yekhuluma ndoda wayesephumile ke. So ezinye izinto thothi samfana siyosubmita uMamnyali. Understand? Mase submit izinto ukuthi izinto ihamba kanjani bangaka abantu abajoinile for ama classes ngoba ngithi nama programs ukuthi abantu nabantu bezofundiseka ngoba inhloso bekuwukuthi abantu bafundiseke. So kanjalo kwehla kwenyuka ke kwami ngagcina sekuthiwa ngutransporter ama drugs only to find out and I was accused but thoroughly thothi kufika ekitchen angithi phela ke yazi khona into engozi ngeziboshwa ikwazi ukuthi zithi into uyayenza ngisho ungayenzi. Amaphoyisa amesefika afika sesha bona bonke phela nabo babazali khona oyedwa noma babili bazokutshela ukuthi hayi njengoba sila size ngenxa yakho. Nezwa lona fake session bese kuthiwa kodwa siyibonile lento uthi ayikho. Yezwa lona lento ayikho ngale ndlela ukuthi sekuseshwe kwazi kabaningi la nala kuthiwa ufihla khona ayikho lento le kanti yini ubangani because some other time ngikutshena ejele uyayifela into ongayazi. Yezwa lona baningi asebehambe phambi kwethu
bahambe bethatha ushaya ngama-draft beshoniswa koGlenco beshoniswa kobani yezwa lona uthi umuntu uyirana kuye kumuntu uthothi uyaziwe jele ukuthi uyadayisa ayekwe kuthathwa irana you understand mase ukuthi ibeleni bese sihamba nesimokolo ke you understand sihamba nesimokolo ke izinto seziningi amaphoyisa aseshana ngamakhani ngoba nawo abuye alwe ngathi mezwa lona ziningi izinto ezenzeka lapha ukuthi you must be careful that's why mawla kufanele uyigcine bathi ngalo limi la kufanele uyiposition ngoba bebodwa ngivi nalabo abafowethu abashaya inombolo bayakwazi ukuplantana ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga kwalahleka ispoon yeso kwalahleka ispoon sasekitchen ispoon sasekitchen lesi siphakisa irama yabo lona siyinsimbi sibe singozi ngiyakutshela cha ngoba mina ngisebenza ekitchen ngaphakathi angikaze ngiphumele ngaphandle but I was also searched uyabona usuhlumezana usesho ungazi lutho but ngenxa yokuthi usebenza ekitchen ispoon asilahleka ngekitchen silahleke kwenye indawo kwenye section only to find out ukuthi lo sesho ijele lonke manje lemba so the time seshwa ke wena abantu iboto seseshela into zabo ngoba phela ngizathatha izinto mase seseshwa ziyathathwa phela izinto lezi so mase kutholakala ukuthi wena uyikhoze yalo yajika phela into yabona lo muntu oyegcine khona yibo ijele lisebenza ngindlela yabona lo muntu oyelahla ispoon angithi siseshiwe sonke wathathwa wasuswa yena wayiswa kwelinye ijele fana noma kade kuphakanywa yabona manje kuphakanywa umuntu anqona ukuphakama manje la njengoba ngithi sasivalele umhla 6 to umhla 22 yabona umuntu ophakamile athatha ayise kwenye ijele kodwa ipunishment izosala nalabo abantu abasele ngezwa lona indlela engizimanje ibhomu leli sort of party bomb lo muntu uyazi vele ukuthi mengenza lento la mina vele ngizohanjiswa ngenye indawo punishment yakho uyibambe seyibamba le ukuthi isigwebo kanje ngoba phela asifanani khona abanama support grounding yabo lona unomndeni umsupportayo understand but asifanani abanye bathatha noma i-decision noma ingayiphi indlela awucabange nje mfethu kufika kuwena kuthiwa udayisa ama-drugs ongawadayisi uyabaza abantu abawadayisayo but ngenxa yokuthi we-protect uyazisejele la ngeke ukhulume ngobani uvikela impilo yakho ejele ufa ubuka ejele ungezwa bethu ukuthatha lama globe ejele kuthathwe leya globe ihle ishubi poison lento lapha ngaphakathi mengase kufika angithi phela mina kuthiwa mina ngizenza ngcono whatsoever umuntu umebona ukuthi wena mhlawumbe yazi ejele ube impimpi ungayiyona impimpi ngithi mina bengibuye ngikwazi ukuthi ngilungisela amaphoyisa ukudla izinto ezenzeke endlini bazobuye beyitshela ukuthi mina njani ngiyayixoxa amaphoyisa thothi angikwenzi lokho so eziningi indlela uzibona ukuthi ngithiwa ngidayisa ama drugs because bona angithi bazi ukuthi bayakwenza manje inkingi bayitshela ukuthi mina ngenze njani ngitshela amaphoyisa kanti angikwenzi amaphoyisa nawo ngala athi hayi mina ngifuna ukwatshela izinto mina ngisejele ngisiboshwe iphoyisa liyophenduka libe yini iphoyisa mina ngizosala nabo labantu lapha you understand indlela usuku sengozini ngayo into eningi ejele nje ukuthi fanele uqaphele ngoba ibhomu ngikhuluma ngikutshela ngomuntu wangakini akujikele
So inhloso yini siyafuna ukususa eduze ikususa eduze kwakho because yazi indaba yabona lokubalele yabona ukuthi yazi khona iphoyisa uthothi likukhonzile hayi ngokuthi likukhonza ukuthi uyitshela indaba but liyabona ukuthi uyalungiseka njengobula noma liyabona ukuthi lo nje obulana awukudeserve ukuba la uma likhuluma nawe likhuluma ezingane hayi iphoyisa but abanye abamboshwa njengami nje uthothi nisababoshwa khona umunye umuntu othi uzobona ukhuluma nephoyisa angithi uyingcele ebani kaba uzohamba khulume noma yini amanga athi ngimzwile usibani ede khuluma ethi ngobani useyaqhubeka uyaqhatha even thothi buyolungisa into ezokwenza ukuthi ukwazi ukuphuma ejele wena uzoqhubeka usuyimpimpi ungayona impimpi qhamuka kanjalo kamabhomu ejele okunye yazi okuye kwenzeke uthothi ubone noma uthole usubona isigameko noma uzwa ngesigameko sokuthi umfana ulale nomunye umfana yes bakhona uthothi bangena ejele bavele banalo moya wokutabana kodwa futhi bakhona nabanye uthothi kukhona abanye uthothi mhlawumbe banalo omunye wokutabana kodwa egcineni bagcine behehe ingane zabantu ngenxa babona ukuthi i-background yabo ayikho iyabheda understand abana visitor akana lutho lo muntu you understand umuntu nje ongana hope ungathi nomuntu uthi unika ucingo uzofonela bani amemeze bangisabele ba understand ezinye izinto lezo uthothi wena uzongena ejele uyazi ufica abantu abasupportwe imindeni yabo lapha ngaphakathi understand asupportwa kahle futhi yabo monthly or weekly bayafika bamnika ube khona la omunye uthothi akanatwa yazwa lona ubone umuntu ukuthi aqala usebuya washela indoda uqala bangena kanjalo ngathi uyamkhokhele uyawasha bemshele nokudla noma mhlawumbe amthengele inyama umthengele zonke lezo zinto yabona yona lo muntu uthi manje futhi akafuneli lutho kwena kanti awazi ukuthi uzokuthatha ngemission yakudonsa uyaheha ukuze uzuthuthu ukuze kuthiwa kukhona izingane ejele you understand and kodwa manje lento isihande kakhulu ngalabantu ababhemi unga yabo laba babhemi unga yibo kakhulu abantu ngibona abadleka kakhulu manje because umuntu uthothi umunye akasona isitabane ngoba khona la ngigcine nje oba sengizophuma nje umuntu yamamazi uyabona bathembekile understand but oyedwa wabhemi unga yamuzwa lona and umuntu uthi uyakhuluma nawe uyamuzwa lo limini akukho ukuphila noma kini ayikho futhi noma uthi uzama ufuna ukuvika ngalento ayikho ayitholi i-valid reason ukuthi yini inkinga nayo is craving for iwunga you understand ngabuduni ngoba phela lento lento iyabadla mebesho iyabadla ngaphakathi so they gotta do anything ukuze umuntu ayithole lento yazwa lona emaningi ke ama drugs but kodwa yabo le ethi iwunga yona le egcinisa imbangela ukuthi wenzeke ezinye izinto engekho ngoba nokuthi uthi umuntu ubona ukuthi usungagwazela umuntu ukuthi ubheme into yakho amukhokhisi ngani omunye awucabanga nje uzolala nomfana uvuka kanjani but useyavuma ngenxa yathini nalento emidlalo i-craving ngaphakathi umthengela ama-drugs asana mahloni sekuyaziwa nganankinga mebhemile menguthi uvalelekile usekwazi ukuthumela nombatsho usibani uthi ngiqalekile seyabangwa yebo seyaqala futhi seyabangwa manje angithi mfana omncane lo understand
uyaziyo ukuthi uma ufuna umtholo uzomnikani ihunga. Siyabangwa ke siyaqala ke lapho sekubona kusenekanika kanti kusondolo sebezoxabana. Seyobangani umfana. Qala ngxabana. Uthathe ejele ungene right. Ungene right ube ngabhemisha ukubhema. Uthi umuntu ukhuluma naye uthola iconversation. Kwenzakalani mfethu? Athi mfethu ngeke mina ngidakweyisigwebo. Yezwa lena. Hayi futhi abaningi bakutshena kahle ngizokawota, izokawota mase ngizophuma. Ngeke uwe ngibuke ngeke uyeke ngeke uyiyeke ihungu uswahlule ukuyeke ejele. Ngoba iyabiza ejele kunasemnyama. Umuntu uye nje ukuyeka ihungu ejele akhohlwa. Khohlwa kakhulu ngoba ngiyayibona yabo nje. Njengoba ngikade ngisho bayaxabana ke lapha. Babangani umfana lo. Sekenzekani igcineni sebezogwazana. Banga umfana. Ziningi imbangela zigcina ukugwazwana ejele.